GASARO TV. Ndagira ngo maze nshimire abamfashije mu rugendo rwanjye kugira ngo ngere hano. Ndashimira producer Dusingiza Imana wanyije filime ye ya mbere atarabona ahandi nkina. Dusingiza Imana niba hari yahaguruka. Okay. Hanyuma ndashimira Misago wanyujije muri filime yitwa City Maid, mwese mukamenya kuri izina rya Kami, ari filime rya cyane amazina yabaye menshi. Kami ni iryanjye mu MICKY Series. Mbere yo gutanga awards twabaza gushimira abafatanyabikorwa bacu. Reka dutange awards y'umukinnyi witwaye neza hagati ye n'abandi bakinnyi ndetse akitwara neza, navuga ngo no kuri management yose. Mu bagore ni MICKY. Yes, amashyi menshi cyane kuri Saha Kamire. MICKY, warakoze kuba umwana mwiza, umukobwa mwiza, haba ku bakinnyi bagenzi bawe ndetse no kuri management. God bless you. amashyi menshi cyane. Iyo ni award ya Saha Kamire. Yakamanya director IMPANGA Series, atanga igikombe ku mukinnyi w'umugabo witwaye neza. Murakoze banje kubasuhuza, bashimira ku mwanya wacu mwaduhaye. Twabiteguye tutizeye ko tuzabona abantu nk'abicaye imbere yacu, ariko tubashimiye ku mutima. Muri abantu b'agaciro kubona mwabonye mwarimu mukaza. Abakunzi b'impanga turabakunda natwe, bikomera amashyi. Hano hantu hasa neza kandi ntabwo birangiriye hano, tuzakomeza dukore. Impanga ntabwo irangiye, hari abari kwibaza ko impanga irangiye, ariko ntabwo irangiye, iracyakomeza. N'amasezerano yandi ari inyuma iracyakomeza, kandi twifuza kuzakomeza gukorana namwe. Ari wifuza gukorana na Africa Entertainment nawe ashobora kuza. Reka duhe igihembo umukinnyi yitwaye neza mu bagabo, yari umusapota, ntabwo yari main mu bakinnyi. Akitwara neza kuri set, nkanjye director ukuntu yitwara neza no mu bandi bakinnyi. N'umugabo usetsa cyane kuri set yitwa Valence Bosirukundo. Best supporting actor and social. Umugore wa Bosirukundo niba yegere hino kugira ngo nawe afate ifoto. Garuka kuri stage mufate ifoto muri kumwe. Amashyi menshi cyane. Ibyishimo bikomeye cyane. Barakoze cyane, mukomere amashyi menshi cyane Fleury. Tugiye guhera mu cyiciro cya Best Actor. Murabizi ko nkuko mwabatoye kuri internet ndetse no kuri social media za IMPANGA Series kuri YouTube, amahirwe wagize amahirwe cyangwa uwatowe, hari amajwi y'akanama nkemurampaka, hari amajwi y'abatoye online, ndetse hari n'amajwi y'abatoye. Billy Jacks Irakoze ndetse na David Carmel Ingabire. Tugiye kumenya ninde wegukana iyi award. Reka nsabe Diogene, benshi bamuzi nka Atome, yegera hano kuri stage mu mukomera amashyi menshi cyane kuva muri
reka tubanze turebe abo basore mu gihe Atome agiye guhemba uwarushije abandi. Mu basore bakina muri Impanga Series ninde? Best actor mu basore bakina muri Impanga Series ninde? Ntabwo ndi kumva neza, ninde? Muri kuvuga benshi. One more time. Best actor Impanga Series Awards 2022. David Carmel Ingabire. Best actor mu bakina z'abasore muri Impanga Series. Wa mukobwa mwiza atambuke ashyikirize award Atome, maze Atome nawe ashyikirize David Carmel Ingabire. Amashyi menshi cyane kuri David Carmel Ingabire. Ufate ifoto mureba abanyamakuru. Amashyi menshi cyane. The winner of Best Impanga Series Awards 2022. Mu kindi cyiciro gikurikiyeho hari abakina ari abagabo muri Impanga Series. Reka turebe ni bande bahanganye mu cyiciro Impanga Series. Pierre Ndayisenga akina muri Impanga Series yitwa Joel. Hari Irene Merci Manzi Papa Bruno. Hari Yannick Mugabo akina yitwa Avoka Shyaka. Hari Israel Dusabimana akina yitwa Mugabo. Hari ndetse na Aime Valence cyangwa se Boss Rukundo. Uko byagenda kose tugiye kumenya umwe watsindiye iki gihembo. Reka nsabe Mucyo Jackson kuva muri Rwanda Movie Awards yegere hano kuri stage kugira ngo aze gushyikiriza igihembo wabaye best actor muri Impanga Series Awards. Hari liste yabo mumaze kubona nibyo bakinnye muri Impanga Series. Ku giti cyanyu ninde Impanga Series Awards Best Actor? Ndikumva benshi, dukeneye kumva umwe. One more time. The Best Actor Impanga Series Awards 2022. Again. Impanga Series Awards 2022. The winner of Impanga Series Awards 2022 is Israel Dusabimana Mugabo. Amashyi menshi cyane kuri Israel Dusabimana, the winner of the actor Impanga Series Awards. Tambuka kuri stage arashyikirizwa igihembo n'umuyobozi wa Rwanda Movie Awards Mucyo Jackson. Amashyi menshi cyane kuri Israel Dusabimana.
cyane. Israel turasubira mu byicaro. Israel garuka kuri stage. David Kalmer nawe aze hano kuri stage. David Kalmer Ingabire nawe aze kuri stage na trophy, igikombe nacyo kizane. Tugiye kumva imbamutima z'aba best actor, ubwo ni mu bagabo ndetse no mu basore muri Impanga Series Awards. Turahera kuri Israel dusaba Imana, hanyuma dukurikizeho na David Kalmer Ingabire. Umunota umwe gusa. Murakoze, nshimiye abantu bose bangiye inyuma bamenya ejo nzoresheje ijambo ariko ryahise rizamura turi abantu babo. So ndabashimiye mwese amazina sinayarondera nuko nzi ko mwabigiye inyuma. Ibi rero ndabikesha mwebwe. I'm so happy, very happy. Thank you so much. Amashyi menshi cyane. Reka twumve ndetse na David Kalmer Ingabire. Yatangiye ari umunyamakuru i Burundi, uretse gato David agera mu Rwanda akomeza itangazamakuru. N'uyu munsi agaragara kuri televiziyo y'u Rwanda. Yaje kurangira ageze muri filime atabihisemo. Asanzwe ari umu actor, n'umu fashionist, ariko n'umwe mu bakina muri Impanga Series. Reka twumve ijambo riherekeza igihembo. Mwiriwe mwese. Mwiriwe? Okay. Mbere ya byose nshaka gushimira Imana kuko Imana niyo itugejeje hano. Imana niyo yatumye haba Impanga, niyo yatumye twese duhura hano. So Imana ishimwe. Kandi nashaka gushimira abafana b'Impanga, mwikomera amashyi mwese kubera ko nina umunsi wa mbere bambwira gukina mu Mpanga yari agahore gato k'iminsi mike, ariko kubera mwebwe abafana mwarabishimye turakomeza kuri YouTube, nyuma tuja kuri televiziyo y'u Rwanda, no munsi turi hano twese turi kumwe. Mwikomera amashyi kandi shaka no gushimira Florine na Jeannette kuko ibintu bakora ntibisanzwe. Mukomeze ibintu Jeannette yandika, wow. Freddy uburyo directinga perfect. Aba actor bose bo mu Impanga Series, guys, you're the best. Israel, félicitations. Kalmer n'umufana wanje yarantoye. Amashyi menshi cyane kuri best actors ba Impanga Series Awards. Amashyi menshi cyane basubira mu byicaro byabo. Hanyuma rero kandi mu bindi bihembo hari igihembo gikomeye cy'uwahize abandi, akaba ari we uri mu cyiciro cya best popularity. Reka turebe ni bande bahanganye muri iki cyiciro muri best popularity. Impanga Series Awards 2022 araza guhembwa n'umuyobozi wa Masterpiece Shelag. Come on the stage. Umuyobozi wa Masterpiece hano niwe ugiye kutuhembera the award for the Impanga Series Award Best Popularity. Barakubwira ko ushobora gukurikira Masterpiece kuri Instagram Masterpiece RW kugira ngo umenye byinshi mu bikorerwa aha ngaha. Reka twongere kutugaruke kuri ba bandi. Harimo David Kalmer Ingabire, harimo Rehema Uwase, harimo Adeline Byukusenge ndetse na Israel dusaba Imana, harimo Uwamurira Esperance ndetse na Billy Jex Irakoze. The winner of Impanga Series Award Best Popularity ninde? Best Popularity ninde? Nikumva nka batatu, dushaka kumva umwe. Ninde best?
Best Popularity Award for IMPANGA Series Awards. Tugiye kumenya ninde wahize abandi mu gikundiro ngo nabakina muri IMPANGA Series. Hari abari mu byiciro bya Best Actor ndetse na Best Actress. IMPANGA Series Awards 2022. The winner is Rehema Uwase Tracy. Amashimishane kuri the winner of Best Popularity IMPANGA Series Awards, Rehema Uwase Tracy. Papa we aje kumwakira. Mama Tracy, urihe wakire umukobwa wawe? Amashyi menshi cyane kuri award. Reka twumve Rehema wegukanye IMPANGA Series Award Best Popularity. Hello. Niba neza. Murakoze cyane. Ndumva bindenze kuko numvaga atari njyewe. Gusa mwarakoze kuntora. Abafana bacu b'IMPANGA turabakunda cyane kandi mukomeze kudushyigikira muri byose. Imana ishimwe kuri iki gihembo mbonye, izakomeza ifashe no mu bindi byose biri imbere. Murakoze cyane. Amashyi menshi cyane kuri Tracy, agize neza cyane. The winner of IMPANGA Series Award. Dukomeje kubashimira tutabivuze mbere, ariko kubera amasaha ari gukura tugiye gukora byihuta. Abantu bazi filime ni ikintu kinini cyane, nta muntu umwe yashobora kucishoboza. Ni ukuvuga haba hari abatekinisiye ku ruhande, haba hariho aba-producers n'aba-co-producers, abantu benshi bafasha muri filime ngo ishobore kuboneka. Iyo benshi babonye handitseho director bibaza ko yakoze filime wenyine, ariko ntabwo ari byo. Nafise bano bantu ngiye kubabwira, ntabwo filime twagomba kuba igeze hano neza. Twihuse twagomba gushimira Igihozo Fashion Shop imaze imyaka 2 twambika tutabishura for free. Igihozo Fashion Shop. Bisigaye hari icyiciro cya Best Actress mu bakobwa bakina muri IMPANGA Series. Best Actress nominees mu bakobwa muri IMPANGA Series Awards 2022 harimo MICKY, harimo Tracy, harimo Lydia, harimo Vestine, harimo Kelly, harimo Noella. Ayo ni amazina mvuze bakoresha muri IMPANGA Series. Reka dusabe Floriane kuva muri Cinefame yegere hano imbere kugira ngo aze gushyikiriza award umukobwa wahize abandi mu bakina muri IMPANGA Series. Ninde mumva ko yahize abandi muri Best Actress IMPANGA Series Awards? Indi nshuro twumve ninde? Best Actress IMPANGA Series Awards. Ngiye kuvuga amazina bakinisha muri IMPANGA. Ninde?
tugiye kumenya best mu bakobwa. The winner is Adeline Byukusenge Noella. Amashyi menshi cyane, niwo mukobwa wahize abandi mu bakinnyi ba Impanga Series. Ahawe igihembo cyo kumushimira. Amashyi menshi cyane kuri Noella. Reka twumve ijambo umunota umwe nyuma y'igihembo yegukanye. Munankunda, munankurikira, ibyiza biri imbere. Mwitege musigaye, nzakora neza cyane kuri murakoze. Amashyi menshi cyane kuri Noella. Ni best actress mu bakobwa bakina muri Impanga Series Awards 2022. Ngiye gusubiramo amazina mutubwire uwo mutekereza ko ari we ugiye kwegukana award. Best actress mu bagore bakina muri Impanga Series Awards harimo Mushimimana Pasi, harimo Marie Claire Ingabire, Madame Boss Rukundo, harimo Justine Musabyeyezu Tante Dorcas, harimo Esperance Wamurera, harimo ndetse na Nyirabagesera Lea akaba ariwe Mama James. Tugiye gukoresha ayo mazina bakinana muri Impanga Series. Ninde mutekereza ko agiye gutwara igihembo cy'umugore wahize abandi muri Impanga Series Awards Best Actress? Ninde mutekereza? Tugiye kumva izina rimwe cyangwa interuro y'izina rye. Ninde mutekereza ko yaba best Impanga Series Awards Best Actress mu bagore? Ninde mutekereza? Ninde mutekereza? Reka nsabe Jackie kuva muri Urusaro Women International Film Festival yegere hano imbere kugira ngo aze gushyikiriza igihembo cy'uwatsinze muri Impanga Series Awards Best Actress. Ivani Mpano ube hafi kugira ngo bize kugenda neza cyane. Nkuko rero uyu mubyeyi mwiza mumubona kuva muri Cinefam, navuze Urusaro mumbabarire. Uyu mubyeyi mwiza rero niwe ugiye guhemba nanone umubyeyi mwiza wahize abandi muri Impanga Series. Tugiye kumenya ninde wahize abandi mu bakina muri Impanga Series, mu bamama mwakunze, mu babyeyi ndetse mugikomeje gukunda babateye amarangamutima.
IMPANGA Series Awards 2022. Best Actress nominees Abagore, the winner, the winner is uwatsinze mu bamama cyangwa se abagore bakina muri IMPANGA Series Awards yitwa Uwamurera Esperance. Mama Tracy Uwamurera Esperance niwe wegukanye igihembo cya Best Actress IMPANGA Series Awards 2022. Amashyi menshi cyane, tumwakire hano ku stage yakire igihembo yatsindiye. Niwe Best Actress muri IMPANGA Series Awards mu bagore. Reka twumve ijambo afite nyuma yo kwegukana iki gihembo muri IMPANGA Series. Mama Tracy. Mbere ya byose mbanje gushima Imana kuko niyo idushoboza byose, niyo yaduhaye impano, so ndayishimira cyane. Nkabashimira n'abaduhaye aka kazi, Janet na Fleury. Nkashimira n'abafana banjye bafashije. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nkabashimira my husband na my son, so bampaye umwanya wo kujya gukora impano yanjye, ntibayiryamisha, ampa uburenganzira bwo kujya gukina kandi ntibyamuteye ikibazo, yarabyishimiye, bituma ngira imbaraga. Mwese Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane Mama Tracy. Mu gihe asubira mu byicaro, murabizi ko IMPANGA Series ifite theme cyangwa indirimbo nizerende. Yes, DJ dukine nizerende, turirimbane. Nyamuneka nimwizihirwa nimwifate, sibyo? Yes. Aline nawe aranga mu buryo bw'umwuka. Nizerende komisi nawe kwiringira. Nizerende kono umuvandimwe yaguhinduka. Ninde GASARO TV.